Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. Haberler vakti keldi. Bu kunun esas hadiselerine hakkında bizim muhbirlerimiz tarif ettim. Bugün programımızda. Devlet Şura mebusları Akmejit Memuriyatının vekilleri SKLS koğunun yerli sakinleri ile kuruştular. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde İslam dini boyunca umum Kırım konkursunun finali olup geçti. Burçukra kasabasında Çora Batır ve başka sokaklarının sakinleri tam manada çamur içinde yaşayırlar. Bu da kaç vakit devam edecek? Kırım'da gaz yolu zararlandı. Bu diversiya olabilir. Patlav tunevin akşam saat 8'lerde yüz verdi. Kırım'ın Cenubi yalasını ışık ile kısmen temin etken Ankara Aluşta ve Aluşta Demirci gibi iki yüksek voltlu ağlarda teknologik bozulup tapıldı. Mütehassıslar aytalar gaz basımı eksildi. Bunun bir vakit lep terimesi avdarıldı. Şimdiki vakitte bu yerde aciliye hizmetler çalışıyorlar. 1000'den ziyade insan gazsız kaldı. 3 сутка devamında işgaridan tıklanılması planlaştırıldı. К сожалению, киевский режим взял себе за правило националистическую идеологию в качестве основных посылов, которые сегодня получает специальные службы Украины. Это организация всевозможных диверсионных атак на Крым. Считаю, что так как там есть признаки внешнего воздействия, внешнего вмешательства, что вот здесь наблюдаются также признаки преступления, которое может квалифицироваться как теракт. Конечно же, последнее слово за нашими правоохранителями, и надеюсь, что в кратчайшие сроки данные преступники будут задержаны и понесут ответственность со всей строгостью закона. Devlet Şura mebusları Akmejit Memuriyatının vekilleri SKLS yani Skvartsova koyunun yerli sakinleri ile kuruştular. Bir sıra içtimai obyektlerini ziyaret ettiler, yerli ehali ile söhbetleştiler. Kuruşunun neticeleri hakkında bizim muhbirimiz Salime Kaybulayeva bilir. Bu 150 yerli Kalasok adlı balabakçası bu yerde bilingual takım çalışa. Ballar için hepsi gerekli şaraitler yaratılgan ama problemler de var. Bu yıl Akmejit rayon memuriyeti yanı takım açılığına Vitamir işler geçirilivine 300 bin ruble ayırdı. Глобальная проблема у нас в детском саду – это утепление фасада, это асфальтные покрытия, это наши навесы. То есть наши навесы угрожают жизни и здоровью практически, но мы стараемся поддерживать их в надлежащем виде. Благодаря родителям и управлению образования, они помогают нам. Управление образования выделяет деньги, а родители помогают нам физически. Eskiles'deki yatakhanede dikkatsiz kalmadı. Hakimiyet vekilleri bu yerini ziyaret etip ayrılgan paralar nasıl işletilgenini gördüler. Elbette kapital tamir işler geçirilmegen ama kızdırıv donatmaları geçirildi. Karina Markusyan bu yerde 25 yıldan beri yaşay. O tarif etti ki bu vakit devamında birinci sefer hepsi eski şeyler yanılarga değiştirildi. Ama divarlar hepsi bir çatlaklar ile. Вот в этом году поменяли канализация, раковины, вот унитаз, крышу ремонтировали, отопление сделали. Слава Богу, много что сделали. Еще будут, говорить, следующий год еще отеплять будут вокруг общага. Ziyaretinin nevbeteki noktası yarım asırlı umum tahsil mektep oldu. Sınıflar, sport salon, aşkhane ziyaret etildi. Hem de hocalar ile sohbet geçti. Bu sene federal büdjetten kitaplar alınmasına ve sınıflarının donatılmasına 1.500.000 ruble ayrıldı. Капитальный ремонт спортивного зала, ну и, конечно же, наружные работы. Это очень объемные, 2-3 миллиона на каждый проект. Это фасад, это отмостка, это замена окон. Bu köydeki ambulatoriya hepsi gerekli şeyler ile donatılgan acele yardım, statsionar, stomatologiya, ginekologiya, mütehassıslar kun hastalarını kabul eteler. Devlet Şura reisinin muavini Remzi Ilyasov onların işlerini kolaylaştırmak için bilgi sayar bağışladı. Mütehassıslar ise keskin meseleleri ile paylaştılar. У нас течет крыша в нескольких местах, полы уже прям набухли, невозможно, и начинает плесневеть уже здание, оно и так старое. Но вот это вот кровля, ремонт, окна,
надо поменять, потому что окна дуют, и рамы уже старые. Акимият векілері әмде гражданларына қабыл еттілер. Сусан Абдурахманова оларының массивінде пияде кечет ерлештірмеге ярдым сорай. Чүнки әрсефер мектепке бармақ үшін елны кечмек керек. Ве олар оз жанларыны тәлікеге оқыратмаға мечбурлар. У нас на трассе рядом с нашим микрорайоном нет пешеходного перехода, и поэтому детей нам приходится или каждой маме переводить через дорогу, или же, значит, мы их возим своим транспортом каким-то образом. Поэтому у нас вот вопрос первый. Это должна быть у нас остановка, все равно компактное заселение. Между остановками у нас больше 1,5 километра. Мемурлар Мединет евіні ве эт ишлеп чықарған комбинатны зәрет еттілер. Бөле көршулерінің мақсады проблем суаллеріні чезмек. Девлет Шура рейсінің муавина Ревзельясов қайды теки бүгін ФАПның іші иле мемнун қалды. Сеслендірілген эпсі суаллеріне заретке алынды ве бақылажақлар. То, что мы увидели сегодня, оно говорит о том, что надо идти к людям, как говорят, в поле. Надо искать самим порой проблемы, потому что бывают такие случаи, где у людей, когда спрашиваешь, они комплексуют, некоторые боятся говорить, там, стесняются. Но вот такие вот, как говорится, объезды с такой большой командой, с таким представительством статусным, оно как-то обеспечивает близость и восприятие нас как своих друзей, а не как каких-то там контролеров, которые вот сейчас что-то обнаружат и будут там ругать, цепляться. Мы видим, что сегодня звучали вопросы и по нашему РЭС, и по замене столбов, и по замене проводки на данных столбах, и ряд других вопросов, действительно социально важных для населения Скворцовского сельского поселения. Все они будут отработаны в ближайшие день-два, и мы попытаемся реализовать в максимально кратчайшие сроки. Бойле көршувлер меселлерні тамам шу ерде музакер етмеге ве оларны чезмеге ярдым етелер. Алиме Кайбулаева, Ким Бекиров, Миллет Ичун. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек бүгін өз қабул ханесінде Қырымнан эпосы милли медени мұқтаретлер ел башчыларыны топлады. Топлашу бір мақсат иле кешірілді дей. Достане муетте топланғанларға Девлет Милетлер ара комитетінің яны ел башчысыны Ленур Абдурамановна тақдим еттілер. Дело в том, что у наших автономий Госкомнац – это тот мостик, который связывает нас с властью. Мы через Госкомнац решаем все наши частные и общие вопросы. Сегодня мы определились со сроком, в котором мы каждый выработает свои предложения, и уже в предварительной части мы на нашей площадке в Государственном комитете рассмотрим и выработаем какой-то механизм для дальнейшего развития наших отношений. Ялта мемориятының ел башчысы сайылды. Бу Елена Сотникова олды. Bundan evvel мемур шер башы вазифесіні бежіреді. Деп хабер ете шер мемориятының матбуат хызметі. Яны ел башчысы тайынленуі ақта қарар Ялта шер шурасының сессиясында қабыл етілді. Хатırlatамыз, илде Қырым ел башчысы Сергей Аксенов Ялта мэрі Андрей Ростенко іштен бошатылғаны ақта хабер етті. Бу іште Ростенко 2014 жесенеден берлі чалашайды. Bundan son шарынан баш мемары Владимир Приступа истифаға кетмек ақта истек білдірді. Борчоқра қасабасында Чора Батыр ве башқа соқақларының сакенлері там манада чамур içinde яшайлар. Яғанақлардан сон yol ортасының вазиеті зайыфлашты. Сакенлерінің чешіт идарелерге мураджатларына эшіт медалер. Меселена Шулакова анламға тырышты. Переулок Чора-Батыр является основной жизненно важной артерией микрорайона. Бу қысқа yolda мартасы Борчоқрақ микрорайоныны пайтақ тіле бірлештіре. Мектеп балабақча ве бутин инфраструктура шерде ерлеші. Яғмурлар ве қардан сон сакелер бус суни батақны еніп кечмеге мечбурлар. 27 лет мы сами благоустраиваем эту дорогу. Мы вот здесь расчищали тропинки, накидывали самостоятельно щебень, за это платили деньги. Но дороги мы не в силах сделать, нам их никто никогда даже щебнем не подсыпал. Микрорайонда чоқбалалы айлелер ве нефақачылар яшай. Олар күн оқуқ мөсселерге, хастаханелерге ве тюкянларға қатнамақ кереклер. Гөлчүклерні кешмек үшін инсанлар аяқаплары үстінден пакетлер яда калош киелер. Ама бұ да вақыт ярдым етмей. Бұл yolda eski фонтандан да қалып қатынай. Каверина, эбет андан да чамырдан олар чықалар бұл аралыққа.
Бу аралықтан дүкенға бармақ қолай. Шунды яны мектеп, мына яны бақча япыла. Табиат одиселерінден ғайры елны ағыр юк машиналары да боза. Комшулықта құрыжы мейданчығы ерлеше. Вчера ребенок упал, я его доставал с этой лужи, с воды, сушил. Вот, машины застревают. Борчақрақта тек бір Чорабатыр адлы бұрылыш проблемы дегіл. Массивның чоқысы башқа соқақлары да тамирде мұқтач. Бір қач метрлік бұйықтен бұйық гөлчік ич бір вақыт құрумай. Елінің 9 айы девамында Осаки Венецияға чеверіле. Когда дожди, вся вода в огороде. Специально здесь калиточку подняли, чтобы вода не поступала в огород. И вот все время даже мы тут на лодке катались. Кечкен автодевлет думами бұсы Руслан Бальбекнің қол тұтывы еле микрорайонның бір қач соқағы ярық еле темін етілді. Тамам о вақыт ерлістакенлер Чорабатыр бұрылышының yolunu тамирлемек режасы еле мұражат еттілер. Нәтижеде вады етілгеніне көре бір аптадан сон бұл ерде тамир ішлер башланacak. Предварительная смета около 1 миллиона рублей внебюджетных средств. Уже определен подрядчик, который будет с учетом объема работ производить производственные работы. Будет полноценный тротуар, будет установлена дорога путем снятия верхнего слоя. Bu 300 метрлік yol olacak. Yukarı katını alıp taşlamak ve 2 kat çakıl döşemek planlaştırıla. Sonra bular episi техника ile bastırılacak. Mikrorayonda başka soğaqlarda yavaş-yavaş tamir edilecek. Ayşe Şulakova, Ervin Emиралиев, Millet için. Бақчысарай районында Таврида трассасы құружилығында мехязлы ішлер башланды. Құружилар топрақның юқары қатына алалар. Бірқач техника нұсқасы чалашам. Бұл трасса Керич вяқярны бағлайжақ. Бұл ерде ішлер ағымда кесененің башында башланды. Бюджеттен 166 миллиард рублей айрылды. Құружилық 2 месі 2018 сенге планлаштырылды. Яны трассасының эпосы 4 yolлағы 2020 сене эксплуатацияға тапшырылacak. Қырым Одеслік педагогика университетінде ислам дені бойынша алтын несіл адлы умум Қырым конкурсының финалы олып кешті. Зейін ярышында 10 талебе штырак етті. Кім ғалип чыққаны ақта мұхбірімі Султан Естакаева тариф етəcек. Ярыш концерт программасы иле башланды. Эманет бала иджади студиясы парлах чықышлар азырлады. Финалға чыққанлар есе Ознев бетінде енді бірінші раунға азырлықлар көрелер. Финал іштірекчілерінің яшы 12-ден 16-ға же. 10 талеби ислам илімлер сасы ве Қырым татар халқының медениеті бойынша өз білгілеріні көстерділер. Әмді әр бірісі Қырым тарихынен бағылы әрі бір мезуны сечіп қорчалады. 2 раундтан сон 3 финалист тайынленді. Бұндан сон 3-ші раунд ғалип шыққанларны белгіледі. 3-ші ерні Амина Эмирасанова алды. Екінші ерні Зудия Рисулова қазанды. Бірінші ерге есе Айша Велиляева Наиль алды. Финал иштиракчилерінің әр біріне пара мүкафатлар тақдим етілді. Я очень обрадовалась, я не ждала, что первое место займу. Иштиракчилердің белгілеріне жюри азалары, ислам дini ожалары, теолог ve филологлар қимет кестілер. Олар қайдеттілерге талебелер білгілеріні yüksek seviyede көстерділер. Ve men gerçekten bu finalda pek duygulandım. Çünkü onlar herkes pek tırıştı. Hocalarla beraber yani gününü saatlerini feda edip buna pek tırıştılar. Onlarga gelecekte de daha böyle güzel inkişaf etmeye onlarga tileyim. Қырым мұсылманларының дини идаресі ярышны yüksek seviyede teşkil etті. Қырым мұсылманлар муфтisi Эмирали Аблаев эпосы иштиракчилерге teşekkürler bildirip kıymetli hediyelerini şahsen özü takdim etti. Biz de maksus burada yaptık ki bugün Kipu'daki bu bizim milletimizin bir temeli olan üniversitetimizin salonunda yaptık ki talebeler de buradaki hocalar da hepsi görsünler, bilsinler ki bu milletin geleceği ne? İslamiyet, din, nasıl, urf adetini nasıl öğrendiklerini bir görsünler ve amacları çok uzağa ve ümitleri yıkılmasın, kırılmasın diye maksus burada yapmaya karar aldık. Kaydetmek gerek ki Mirasim çerçevesinde İslam dini hocaları yanı usuliyet hazırlamalarını takdim ettiler. Bundan gayrı olar haber etkinine göre bu yarış er sene geçirilecek. Султания Естакаева, Магомед Несторов, Millet için.
Дружба народов, яғни халқлар дослығы адлы фестиваль Ақмешітте кешті. Бұл мерасым халқлар бірдемлігі күніне бағышланды. Тедбірде Қырым Адлие институтының студентлері штырак еттілер. Олар Ярмадада яшаған халқларының мезениетіні, урф әдетлеріні ве милли емеклеріні тақдим еттілер. Тәфсиятлы және беті келефамызда. Чешет халқлар векиллері попури ижра еттілер. Мында урумлар, эрменилер, украинлер, қырым татарлар, руслар барлар. Бұл ойын Ярымада халқларының бірлігіні нумайыш еті. Бір курс, бір миллетні тақдым етті. Приготовили блюдо грузинской кухни. У нас хачапури по-мегрельски, по-эмеретински, пирог кубдари, хинкали, пахлава, сладости и фрукты различные. Несмотря на то, что у нас в группе нет грузин, оказалось, что все мои одногруппники любят грузинскую кухню. И мы решили представить именно эту национальность. Пиляв, көбеті, украин борщи, хинкали, каравай. Фестиваль іштиракчилері Қырым халқларының ашларыны тақдым еттілер. Олар ашларыны өзлері пішірділер, ама бізге ана бабаларымыз ярдым еттілер дейлер. И сегодня мы представляем крымско-татарскую культуру, ее блюда, ее украшения, ее национальные традиции. Из основных блюд это у нас, конечно же, является манты, это пахлава. Кобите, это плов, самса, конечно же. Также из такого основного крымско-татарского напитка, конечно же, является кофе, который подается гостям в начале всех празднований. Тағдым етілген медениетлерінің чешетлігі айретте қалдыра. Иштиракчилер мұсафирлеріні милли урбалар иле таныштырдылар. Нағышланған киімлер, рушниклер, феслер, баш киімлер. Тешкілятчылар ел-елдан программаны мерақлыча этмеге чешет миллетлерінің урф-әдетлеріні көстермек ве эпосы миллетлерге урмет көстермеге тырышалар. Этот праздник в первую очередь значимость для всего и крымского народа, для всей России, поэтому это общероссийский праздник. А значимость праздника то, что все должны жить в одной семье, дружно и мирно. Йылдызлар гүлдесте ойын ансамблері, Бреулец Молдаван вокал ансамблі халқларының музыкаль ананелерінің нумайыш еттілер. Бөлет әдбірлер иллереде де кечірележек. Қырымның бірдемлігі Ярымадада милетлер муабет яшайышының мұйым қысымыдыр деп қайда еттілер тәшкілятчылар. Мухаммед Зекерияев, Айша Шулакова, Рамиль Хисматуллин, Миллет үшін. Бөлелекнен янымыз сонына етім, мен сізге яқшамлар тілейім, евлеріңізге даймайы хабарлер келсін, бізілі олыңыз.